What are you? Springbok. Springbok? Yeah. Okay. Springbok 7? Yeah. That's what he said. Kyfie, as jy bang? Arthur, gaan jy spring? Faf, jy ook bietjie bang? Net Kyfie wat braaf is. Okay, I'm gonna. Informatie gaan invul daarso. Okay, voordat ek spring. Yes. Nie daarby staan nie. So moet ek by staan? Sommer net vir 'n mooi fotootjie voor. Asseblief. Maar ek gaan my masker aan hê nie. Moet ek my masker af? Ja. Dis jou keuse. Chantal. Chantal. Hierdie is speaking English. Insane, dankie sê. Stop Kyfie! Ons weet jy is ook te bang om te spring en jy's te jonk. Kom ons kyk eerder hoe Tannie Renay, oom Eugene en Tannie Alet spring. Hulle bene bewe ook baie. Sjoe maats, ek wonder of julle gaan wil afspring. Hier is die springplek. Daar is die bangbroek. Hier is die springer. En raai wat, ons het 2 gawe persone gehad wat betaal het vir die spring. Tannie Chanel en oom Henk. Baie dankie julle. Ek kon niks uitkry tot ek... Jy het nie geskree nie. Ja, kon nie. Jy het niks geskree nie.
Sjoe maats, my hart klop sommer nou. Kyk net hoe Tannie hier en hy daar gespring. Nou ja, die volgende skyfie is oom Eugene en Tannie Alet. Kom ons kyk wat maak hulle. Your dollar bills and leave your thrills all here with me. Alright, my brille afval. Where's it? How you guys doing? You have to ask us now. No, yeah. No, we're fine, we're fine. Tell us, you've just seen two of your friends go down. How are you feeling? That's not our friends, and that was fine when they went down. We're going now. No, we're fine. Tell us. I've done this once before. For the kids. For the kids. For the kids that hasn't been there yet. Tell us, guys, you guys got any last words? Last words before we go down. Yeah. Yeehaw! Ek het niks nie. Swear word, pray, anything? Swearing will come. Guys, enjoy your job. Thanks. Take your hips off today. More hips. Papi, moenie vorentoe lê nie, sta regop. Just more hips. You say so. More. And your friends, more. My feet are smaller than yours. Okay, and then what do we do now? Hold up the chest. And then give one step back. Just lean back. Just lean back. Control. Are you ready? No. 3, 2, 1. Bye-bye. Nou ja, maats, dit is altyd waarvoor ons nou het vir hierdie insitsel. Geniet julle kamp verder.